Igongona-inĩ rĩa mathiko ma Yvonne Wamalwa, mutumia wa uria wari munini wa President Kijana Wamalwa, uteti ndunaga kũrĩrĩmbũka. Gũkũ munini wa President William Ruto akĩhĩta atĩ thirikari ndĩgũikara thĩ kwaranĩria na ngwatanĩro ya NASA igũrũ rĩgiĩ gĩthurano kana uteti thutha wa gĩthurano. Lakini kama mnataka tuongee ati nani atakuwa rais, sijui nani atakuwa makamu ya rais, sijui nani atakuwa nani, hiyo we are not qualified. Watu wenye kupanga hiyo maneno ni wananchi wa Kenya. Hawa ndio wanaamua. Na wakishaamua ni kama ile tuliambiwa na Chinua Achebe, God's case no appeal. Ruto akiuga atĩ thirikari ĩngĩaranĩria na NASA tu angĩkorwo mekwarĩrĩria igũrũ rĩgiĩ maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere wa bũrũri. Wametuambia ya kwamba ni vizuri tuongee. Mimi nawaambia tuko tayari kuongea vile mamilioni ya vijana wa Kenya watapata kazi. Tuko tayari kuongea vile tutazalisha chakula ya kutosha, tuondoe aibu ya njaa. Oroho agĩtĩtĩrithia atĩ ũrĩa wothe ũkwagarara gatiba no kinyagia akinyũkĩrio ikinya. Mimi naomba kwa unyenyekevu ndugu yangu Moses, our big brother Raila Odinga, Musalia Mudavadi, jameni, Kenya hii ni yetu sisi zote. Wakati mambo imekwisha, tuwe wangwana. Mambo imekwisha bwana. No umwe wa itugĩ cia NASA ũgwĩkinyĩtie mathiko-inĩ maya Moses Wetangula agĩtĩtĩrithia atĩ harĩ na bata wa thirikari kunanĩra njũng'wa na NASA, akiuga bũrũri ũyũ waga gũthinĩkana kumana na kĩrĩa arauga nĩ mũgayũkano wa kĩndũrĩrĩ. We need a national conversation about our country. We can't say that we respect the rule of law and when a court order is going to be served on an institution, the police are sent to beat up and chase away Okia and Mpata. No na uteti ũkĩrĩrĩmbũkaga o ũguo gũtinaga arĩa magathĩrĩirie mũtigaire Yvonne Wamalwa. Yvonne alikuwa msichana mzuri, alifanya kazi mzuri, alichunga Wamalwa vizuri, hata siku zile alikuwa mgonjwa, she sat by him. She was a loving person. And if you can look at that photo, it summarizes who we are celebrating today. She always had a smile for everybody. And I just pray that may the Almighty Lord rest her soul in eternal peace. And as we remember her, please let us also strive to make Kenya a better country for all of us. Atongoria angĩ Speaker wa Senate Ken Lusaka na Minister Amina Mohamed ni amwe a atongoria kĩhĩri arĩa megwĩkinyĩtie mathiko-inĩ maya. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Monica Kaguni.